Usakwazi ukukhuluma nogogo, khuluma kokuthethene izinto, amavasha abahlosile bathi usokhuluza ugogo bewe. Sakhuleka kunina abakhulu, hayi khona bogogo nomkhulu. Igama umfoka mbanje ithisa simbiza ngonduna kanjaba. Hayi khona yasuke yahlala, impungu sihlebelela ulwazi. Izinto zaqala zakhanya nenkinga zaphela emphela njaba. Isisa kithi siyakhala, sekukhona nenyanga zamanga. Izinto sakithi siyahamba engathi sekukhona abafundisi bamanga. Impungu ngayishikelela phansi. Nilabo dlungwane kaNdaba, udlungwane lombelebele olwadlunga emanxulumeni kwaze kwasa amanxulume esibekelana. Nina bakanodume ehlezi kaMenzi ngimpunga yesintu ngiyakhuleka umhlaba wonke nasendaweni zonke la kuhamba kufinyele khona lo mfanekiso oqoshiwe. Uma kuukuthi umusha kule channel ibizo lami ngumlekeleli umfoka mbanjwa ngumshana kaNgcobo ofuze fulelo mashiya amahlangatha azoshumayela ngumzukulu kaFolweni. Eyikhehla lami madoda. Khehla lami lelo uFolweni elizala umama. Okay. Lizalwe uThumbula Tshatatsha. Kwakuyinsizwa lezi ezazibhinca. Okay. Zazivunula. Otshatatsha ukhokho wami uTshatatsha. Tshatatsha azalwe uPheshe ukhokho kaMama. Okay. uPheshe azalwe uMaguyane insizwa zonke. uMaguyane azalwe uVaphi ukhokho kakhokho wami. Yeah. uVaphi azalwe uNokhonjo. Ukhokho kakhokho kaMama. Nawe uyalandanisa ngendlela yakho. Nogogo bakhona ukuthi ngeke ngibaqede mangathiwa ngibabale ngoba zaziganiwe lensizwa. Umdumo kodwa ugogo wayemunye, uTshatatsha bebabili. uPheshe eyimangizwa kanti babesikhombisa. Hayi ayithe. Uyabona ka ngicabanga sekuthiwa ngiyabala. Mne wethu asibamukele. Ngiyabingelela mna wethu. Yeah. Asibakhumbuza abantu ukuthi uMagabhela ubani uyahlola kahlola uMagabhela. Yebo, hayi uMagabhela inyanga uyahlola uMagabhela. Ulekelela abantu. uMagabhela mne wethu. Uyabona mangimthinta uMagabhela siqala nje ukukhuluma noMagabhela. uMagabhela kumina wavela njenganomuntu osebenza ngethongo. Yebo kunjalo. Namakhambe esintu. Magabhela ngifuna mne wethu sibuke la Magabhela igceke lomuzi wendoda. Yebo. Masibuka igceke lomuzi wendoda sebake babethela ngaphambili. Yebo. Kodwa umuntu wayebabethelela wafika nezilwane wabethela ngazo. Ngoba indlela yokubethela kuthina abantu ayifani. Ngoba nendlela esisebenza ngayo ayifani. Yingakho Magabhela njenganomuntu osebenza ngethongo nezimpande namakhambi. Uyabona? Ngingazi ke noma mhlambe ke nesilwane Magabhela kuyenzeka sigaye noma kanjani. Hayi kuyahluka ekuthenini uma ngabe isilwane sigaywayo isilwane sokuthi kwenziweni. Mhlawumbe ke sibukela kubetheleni Magabhela ukuthi uMagabhela mhlambe uyaliqinisana igceke lomuzi wendoda. Uyabethela yini? Umuntu yena uyamqinisa yini? Uma emqinisa umuntu ngabe uyamgcaba noma umakhela incweba. Uma kuukuthi uyamgcaba kungabe mhlambe izinto ocaba ngazo azinabona ubungozi ngoba kubalekile Magabhela ukuthi abantu sabe lapha bendabuko sithi sibenzisa izinto sibatshela ubungozi singabafihleli ubungozi. Yabona nje ngiyaxolisa ukukhuluma ngalensizwa khona insizwa la kuthiwa u2+2. Lensizwa ngiyayithanda mina iyayigila impela imkhuba iyakhunkula kodwa iqinisi yalibeka ubani noma umuntu imenzisa into iyamtshela engisho ukuthi iqiniso mne wethu yinto ebalekile. uMagabhela ngabe uyakwazi ukuqinisa umuntu. Kunomuntu la othi mina ngihlushwa nje izitha bangigadla abantu unawo namaphupho akhombisa ukuthi uyagadla. Lo muntu uyaqiniseka yini? Igceke lona liyaqiniseka yini? Ngabe mhlawumbe sesiqinisa ngazo asinabona ubungozi. Asithathi inotikoloshe sibatshale emzini umuntu. Sithatha utikoloshe sombathisa umuntu kube wona umgada abe nebodyguard. Hayi mina wethu umkhulu Magabhela uyabethela uyamqinisa umuntu. Kodwa lapha eqinisana umuntu kunendlela
esigodlweni esihlola ngayo ukuthi thina njengoba kunempande ufune sifake egazini lakho ngabe le mpande yavumelana yini negazi lakho ngabe le mpande yavumelana nesidalwa sakho ngabe isidalwa sakhe sikwembethe noma kuyisona sekugadile ngoba kufuneka sifake impande ezofika iphikwe igazi lakho akufuneka sifake impande ezofika iphikwe idlozi lakho ukhumbule ukuthi ngingayihlanganisa imithi mhlawumbe ibe mine uthothi nje imithi imine nje kunomuthi owodwa engufakile lo ngavumelana negazi lakho bese kufike ngalo ndlela lo muthi ufika ungasebenzi okanye ufika ukudalela inkingi manje kunohlobo lendlela thina sihlola ngayo ukuthi yonke le mithi yavumelana izofika isebenze lo msebenzi esiufunayo egazini lakho nasemzimbeni wakho ngoba ngaphambi kuba sikuqinise kufuneka eqale uphahlele sisidalo sikwembethe ukuthi ucela ukusebenzisa lempande uyifaka lemzimbeni kwena egcekeni khona egcekeni kanjalo nakhona phela njengoba siqinisa igceke kufuneka iqale sithola umsuko sokuthi njengoba uliqinisa legceke uliqinisa ngasizathu sini manje ke ngalo ndlela bese uyaphahla ukuthi hayi naku ngilanda umuntu la ukuthi azobethela ubethelela ini ngoba ngibona ngihlushwa ukuthi bese ke nakhona ke siyalihlola ukuthi kubanikazi begceke ngoba igceke nabanikazi babo impande ethile bayivuma na uma ngabe kukhona isilwane kufanele singene ngoba uma sifaka isilwane suke sibamba ubumoya baleso silwane ngabe leso silwane bayasivuma yini na ukuthi ithambo lakho nokuba lingene likuleli igceke leli ngisathi ngiyalapho magabhela ukuthi omunye umuntu uma ukhuluma ngokuthi sifake isilwane uzocabanga ukuthi isilwane kanti yithambo ngabe le thambo leliphenduka libe isona lesilwane phela ngithi ke ithambo libamba ubumoya baleso silwane kukhona ke thina indlela esuke sesenza ngasivuse ubumoya baleso silwane mhlambe ngabe kuyibhubesi ngabe mhlambe kuyizwa ngomoya sengahluka ukuthi liphi ke lelo hlobo lesilwane elingenile kanti futhi umuzi uyakwazi uqiniseka ngaphandle kwesilwane ngoba kunemithi okufuneka ifake ekhiwa ngosiko oluthile efika ukwazi ukuthi phathi kwegceke idlala umlingo othile walento wena umuntu osukuyikade oyifunayo omunye umuntu uzothi mhlambe lebhubesi elizobamba lo moya leyikhaya lethambo lebhubesi othake ngalo ngeke nilihambe lihluphe leyikhaya noma umuntu ozoganga lekhaya uzobona ibhubesi abaleke kodwa thina asithikamezeni ngalutho angithi ke phela njengoba ngithi kunalolu hlobo oluthile sihlola ngalo thina izimpande okufuneka isebenze kuloya muzi ngalo ndlela ngeke kwazi ukuthi kuphazamisane noma ngelanga gcineni nani ba nenkinga ngoba uma sehlola kusuke sibuza labo ukuthi hayi masifaka impande ethile la phakathi kwaleli igceke ngoba sibuza isibongo njengoba umlekeleli nje wakambanjwa la kwambanjwa iyangena impande ethile kufuneka basho ukuthi iyangena impande ethile iyangena bathi cha asabe sayifaka leyo mpande mhlambe babe khona enye abazongitshela ukuthi ayisebenzisa bona ukuthi ayingeneke le yona ndlela sisebenza ngayo le ngoba asisebenzi ngokuthi wena uyafika ngiyakunikeza uyafika ngiyakunikeza uyafika nginikeza cha siyayihlola thina impande nempande ukuthi ukwelapha kuthe ukuhluka kuthatha isikhathi impande nempande siyayihlola kufuneka isebenze egazini lakho noma ekhaya lakho omunye umuntu magabhela uzothi njengoba ngizoqina magabhela mhlambe wena ugaranta induku ezithathu bese le bathi abayifuni abantu abadala kungabe ngisazoqina ngale ndlela ebekufanele ngiqine ngayo yini uma sekukhona impande engeke ingene kumina empandeni zakho wena uthi uqinisa ngazo angithi ke lapha ekithi uma ungafika esigodlweni ungafika inqwaba yezimpande ezahlukahlukene zonke lezi impande kunendlela esenza ngayo ukuthi siyithola ukuthi sizongena yini kwena ngoba mase sihlolile inhlolo thina siyakwazi ukubheka ukuthi siphinde sihlole ukuthi sewuqinile na noma ukakaqini sithi mase sikucabile uma ngafuna ukugcabe okanye into ozogcoba ngayo sibheke ukuthi sewuqinile noma cha ngizokutshela futhi makusashort uzobona ngihambe ngithatha ngifaka futhi iyona ndlela esenza ngayo akukho ukuthi wakambanja wakabani wakabuthelezi wakanjani ngithatha konke la ngiyakunikeza ngithatha into eyodwa akwenzeki ngoba igazi lena alifani lingabovu lonke kodwa alifani nomsamo wena ayifani yiloko Bukelwe impunga yesintu TV yasingasawageqa amagula ngoba asemuke umne wethu magabhela usekubalulile okuthi uyakwazi ukufika uzoqina negceke uyakwazi ukuthi akuqinisele lona le ngihlaba khona umxhwele ila ethi uqala kuhlolele kuqala okuthi lezi zinto azokuqinisa ngazo ngabe zihambisana yini nawe zihambisana yini nethongo lakho ngoba ungahambisani nethongo
akusebenzi bakuthola kuphi abantu Magabhela bangithola kwaNyusa endaweni yakwaNyusa la bangithola khona sencingweni zami buke lo mpunga yesintu le number lokuzibona zivela la screen sakho ezakho umkhulu Magabhela kobaluleke ukuthi umthinte uzokuthi kuhambeka kanjani uma uya kuyena usizo oludingayo uyakwazi ukuthi ulithole ngiyacela ukuthi siwuthathe umfanekiso oqoshwe sudlulisele kwabanye abantu ngoba nakubona uzoba usizo olukhulu bese siqhubeke njalo subscribe ku channel lethu enkulu Impunga Yesintu TV bese sithi nje impunga Ay, bantu abakithi